Thank you friends on tuni take isa notification chung nailena abo phai sopai ka Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Office of the Chief Executive Officer Khumlung Tripura West ni umongkha notification published there 25/4/2022 notification fighting ke chung nailena umongkha staff nurse state lab technician ni bagai jara biodata rinai rok under Health Department of TTADCO borongni tabok interview ongnai Hinke norok interview norok ni original document rok joton tlang bainai o interview norok manjana nangnai finding jeng tabok nainai lenai token number tai interview date rok poila chung naileno staff nurse serial number 1 tongo token number 1 ni simi 100 brongni interview date ongkha 10/5/2022 tariko brongni interview ongnai token number 1 ni simi 100 ni bisingo jara tongnai rok tei number 2 tongo token number 101 ni simi 200 brongni interview ongnai 11/5/2022 o tariko tai serial number 3 tongo token number 201 ni simi 300 brongni interview ongnai 12 tarik 5 mas 2022 tei 4 number tongo token number 301 ni simi 400 brongni interview ongnai 13/5/2022 tariko tei serial number 5 tongo token number 401 ni simi 500 brongni interview ongnai 17/5/2022 tariko tei serial number 5 tongo 501 ni simi 600 brongni interview ongnai 18 tarik 5 mas 2022 tei serial number 7 tongo token number 601 ni simi 700 brongni interview ongnai 19/5/2022 tariko tei serial number 8 tongo 701 ni simi 817 brongni interview date ongnai 20/5/2022 tariko Hingkai time ongkha 11 AM ni simi 4 PM bisingo o interview ongnai tei venue ba jaga ongkha Office of the Principal Officer Health TTADC Khumlung o jaga ono norokni interview najaknai tei kaisa hingke lab technician brongni interview ongnai token number 1 ni simi 50 date of interview ongkha 21/5/2022 tariko lab technician brogni interview ongnai time ongkha 11 AM ni simi 4 PM ni bisingo interview ongnai venue ba thai ongkha Office of the Principal Officer Health TTADC Khumlung onke norokni joto original document rok langainai o interview thangdi khaklai norok bujui mankhana haino hai malai frane tai next video jotno na hambai